Dobro jutro ljudi, za mene je stvarno jutro, sad je 3:44 ujutru, ja i Tekla idemo za Dallas, to je u Texas i povešću vas sa nama i da, uživajte, mi sad krećemo, idemo na aerodrom i da, jedva čekam, javljam se možda ili na aerodrom ili kad stignemo ili ne znam, vidjet ću, ajde, čujemo se! Was it all in vain? My world revolved around you, now it's trapped inside the pain. Maybe I should stay in the dark after you had it to a place too far away. Now all those crazy thoughts are going through my mind. A part of me I can't escape. Our love was so sublime. It doesn't make no sense if you're not here again. If the only one is gone, who will be there for me to say? What comes after the Ovako ljudi, nisam se javila kad smo stigli ovdje zašto je bila malo kao hektična, ali ipak imali smo baš dosta vremena, to što ne treba dugo dok, evo, ulazimo u avion već i javljam se kad stignemo. Ćao. Trail that went from Texas through Oklahoma. There are 30-inch handcrafted statues. 6-foot-tall bronze deer, no two are alike. They're being wrangled by cowboys on horseback. Put together, this statue, it is the largest of its kind in the nation. And this is our stop at Pioneer Plaza. Okay, we have about a minute available for you to quickly grab a bull by the horns and get picture evidence of it. I'm gonna hold here. I'll honk the horn when it's time to come back. Y'all ready to go run the bulls? In 2012. The bridge to our left is the Parker McDermott Bridge. Those two arches are 350 feet high. It's 1,125 feet long. Has bicycle pedestrian paths. Opened up in 2017. Now we are passing over the mighty Trinity River. Look at all that white water rushing by. Okay, I know it doesn't look like much of a river, but don't let it fool you. Back in May of 2015, it rained for 28 days straight. It filled its entire bowl 40 feet above its normal. I'm gonna tell you now about one of our great businessmen. The bridge to our left, that is the old Continental Bridge. That's the first bridge over the Trinity River here. Built in 1930. Over the years, it's become run down, so now it's a pedestrian-only bridge. It was renamed after Dallas's first black mayor, so it is now the Ronald Kirk Pedestrian
first non-freshman to design a building here in Dallas. He's Chinese-American. He actually designed several buildings in our very own downtown, including the City Hall that we saw earlier. Fountain Place was originally planned as a twin tower project, but due to budget shortfalls that happened in the 1980s, because of the savings and loan scandal, there was not enough money for the second tower. At least not then. They did finally build the second tower of Fountain Place, but it is not a twin tower. It is more. Was it all in vain? My world revolved around you now. It's trapped inside the pain. Maybe I should stay in the dark after you had it to a place too far away. All those crazy thoughts are going through my mind. A part of me I can't escape. Our love was so sublime. It doesn't make no sense if you're not here again. If the only one is gone, who will be there for me to save? What comes after the Ćao ljudi, dobrodošli u Dallas! Ja, evo, mi smo sad već malo duže stigli, nego ja tek sad se ovako javljam sa kamerom. Snimala sam do duše malo već ovako grad i evo sad smo bili u Farm Market se to zove, Farmers Market. I tu su isto, tu je opet ovako kao da uđete unutra, imate raznorazne kao sad to kažu na srpski, štandove ili ne znam sad, sad ću da se okrenem da vidite ovdje moj pogled. Imate raznoraznu hranu i tu možete da birate i da jedete ako hoćete i onda imali tu neke male prodavnice i tako, ali snimala sam to malo tako da ćete da vidite. I da, sad idemo malo da šetamo, bili smo na hop off, hop on bus, na taj ćemo posle i dalje da idemo i ja. Evo sad ovako ću da se okrenem da vidite kako je. Ovdje to tako izgleda. A ovdje smo bili, evo ovdje. I vi ne znate sad kako počela neka vrućina. To je sad stvarno onako... ali nije strašno. Ja, za mene sad nije strašno. How is it for you now? It's smell like popcorn. Yeah, It's hot, but it's not the humidity hot. Yeah, It's like, yeah. it's dry I evo hot. duva malo vetrić, znači da je stvarno onako, nije loše. Da. To je to. Javljam se vjerojatno u hotel, da vam pokažem hotel i... Ja. It's good with the paint. Was it all in vain? My world revolved around you now. It's trapped inside the pain. Maybe I should stay in the dark after you had it to a place too far away. All those crazy thoughts are going through my mind. A part of me I can't escape. Our love was so sublime. It doesn't make no sense if you're not here again. I like it. I like it.
auditioned to go there. Some of the students are dancers, painters, sculptors, musicians, and singers. Singer Nora Jones, she's a graduate of the Booker T. Washington High School right here. Now, as we turn this next corner, I want y'all to look up the left side of the trolley and up the street. You'll see our Guadalupe Catholic Church. That church there is home to the second largest Catholic congregation in the nation, second only to St. Patrick's in New York City. 25,000 registered members, and have to hold meetings every day to accommodate all of that membership. Before the 1980s, this arts district was known as Little Mexico. So that church there is a cornerstone of the Latino community here. Ahead in the next block, there are 3 art museums. Evo, ušli smo u sobu jedva, baš smo se preznojili, pošto smo baš puno sad šetali. Ja, da vam pokažem, ovdje je ulaz, ovdje imamo kao, eto, ormar, što neće vjerojatno da koristimo. Onda ovdje je kupatilo, ovdje se utpajamo, ovako. Klein aber fein bi mi rekli na nemačkom, to je kao malo, ali slatko ili kako god već. I onda kad uđemo ovako, mala je soba, stvarno ništa specijalno, ali dosta i više i ne trebamo. Ovdje imamo televizor i pogled. Highway. I ovdje imamo bazenicu, sad ću da odemo dole. I tu je to. Evo ovako ljudi, polako se dan završava. Mi kad smo se vratili, otišli smo na bazen, na pool. I tu smo bili malo, pa onda smo se spremili, ništa specijalno. Spremili smo se i otišli da jedemo, večeramo. I sad čekamo da nam dođe shuttle, pošto smo to naručili da dođe da nas uzmu. I da, večera nije bila loša, lepo, ali baš sam se najela i skoro pola pice ću ponesem sad. I da, to je to. Lepo je, lep dan bio, ali moram da kažem da sam baš umorna i da sad jedva i čekam da se okupam i da idem da legnem i da pogledamo još nešto. I da, i evo ovdje da vam pokažem pogled. Ne izgleda loše, nego ove žice malo razumete, onako ne ulepšavaju pogled, nego ugrožavaju ga, ili kako bi se to rekla. Ja, to je to. Sutra će da vidimo šta ćemo, kako ćemo, ali snimat ću i da, vidimo sutra. Sad ljudi, dobro jutro, danas je drugi dan u Dallasu. Evo sad smo došli u Pirate Museum of Natural and Science. Sad ćemo tu da uđemo i da, sinoć sam eto rekla, bili smo tamo u restoran pa smo došli kući, bili smo toliko umorne, a su kući u hotel, bili smo toliko umorne da smo bukvalno posle legli u krevet, gledali malo televizor i ona zaspala baš rano, ja sam malo kasnije. I da, sad idemo ovdje unutra i da, to je to, snimat ću malo unutra, evo iza ovog dobro izgleda. Ja. To je to, ulazimo.
Ljudi, mi idemo na ručak, doručak i evo ovako često ovo da vam snimam, da znate da, možda i znate, ali u Ameriku ljudi rade stvarno kuće od drveta. Ja. To sam htjela da vam pokažem. Was it all in vain? My world revolved around you, now it's trapped inside the pain. Maybe I should stay in the dark after you had it to a place too far away. All those crazy thoughts are going through my mind. A part of me I can't escape. Our love was so sublime. It doesn't make no sense if you're not here again. If the only one who's gone will be there for me to say, what comes after the Da vas obavestim, ipak nismo otišli u taj muzej, to što nekako nismo kao odmah direktno mogli da uđemo, nego trebali bi da čekamo kao sat vremena i onda smo kao rekli dobro nećemo i onda smo sad bili na doručak, ručak i onda smo tamo malo prošetili, snimala sam, to je već malo drugačije izgleda, to što nema velike zgrade i sve. Da, a sada se vraćamo na onu farm market što smo bili juče, to je što ona bi htjela da kupi neke stikere, a ja ću možda kupim jedan kačket, nisam sigurna, vidjet ću. I da, i stvarno moram da kažem da Dallas nije grad za šetnju, ali mi ipak to radimo. To što su u stvari izgledu mnogo blizu jednom na drugom, kako već, da razumete, ali u suštini nisu blizu, nego stvarno malo dalje. Ali da, to je to za sade. Taj brunch, ručak, doručak bio dobar. Was it very good for you, yeah? I eto, puno ljudi sviraju. Did you see that? Yeah. Puno ljudi sviraju i sve. Wait. Okay. He's gone. I da. I sad ćemo da odemo eto tamo, pa posle ćemo možda se vratimo da idemo u downtown opet, ali obavestit ću vas. I da, to je to. Samo čas se javi. Evo ovako ljudi, bili smo sad da bi išli kao u neki muzejum, otišli smo u muzejum iluminacije ili kako se to kaže na srpski, znači stvari što kao predstavite i mislite ok, ne vidi se, pa samo malo promenite glavu i onda se vidi. Da, tako tu smo bili i sad evo ulazimo ovdje u jednu prodavnicu i posle možda će i da se vratimo u hotel i onda malo na pool i onda malo kasnije da izađemo da idemo da večeramo i posle idemo na taj tower, tu ću vas povedem još i da jedva čekam.
ovako, bili smo na večeru i sad evo izašli smo opet i evo ovdje vam pokažem, ovo je kao na podu. Ovdje je kao Texas, Dallas na njemu. No, please not. I evo ovdje Dallas. Mi se ovdje nalazimo. Ovdje je Indian Territory, Kansas. Šta imamo još ovdje vamo? A ovdje kao New Mexico onda već. Ja. You wanna go to Arkansas tomorrow? A? You wanna go to Arkansas tomorrow? A ovdje poslije će da bude, neće bude nego poslije ovdje Republika of Mexico. Da, to je to. Evo sad idemo, čekajte gdje se sad nalazi, evo ga ovdje. Sad idemo ovdje gore. Javljam vam se, tamo. That window is your southwest view of Dallas. Isn't it gorgeous? This elevator ride is going to take 68 seconds. We're going 470 feet up, which is about 50 stories. Once we get to the top, you guys will have a 360 view of Dallas. You have two options. You can stay indoors, enjoy the view, sit it down with AC. If you're a little bit more adventurous, you can step outside to our outer deck where we have free telescopes for you guys. Inside, we also have a touchscreen halo where you guys can get more information about Dallas. And there's a short video of the Kennedy assassination. Everybody got their picture taken downstairs? So you have your little ticket with the barcode. By the elevators, there's 3 kiosks. If you scan your barcode, enter in your email address, in about 10 to 15 minutes, they'll send you your free digital copies of your photos. If you want to purchase any of those photos, you could do those as well there. And by the time we get back downstairs, they should be printed up and ready for you guys. Ljudi sad... Take it off my nose! Why you didn't walk it out? Evo ovako ljudi, nalazimo se sad ovdje gore. Da, baš lijepo izgleda. Sad ću okrenem kameru i onda malo da snimam sa druge strane, tako da možete vidite kako je. Jo, prelepo izgleda. Oh, I love it. Stvarno, baš dobro izgleda i jo. Ja mislim da je to za danas. Ja mislim da je to za danas. Javljam vam se sutra ujutru i poslije ću završiti klip, zato što sutra nećemo ništa puno da radimo i to je to.
Dobro jutro ljudi, evo sad je poslednji dan što smo ovde, sad smo evo došli ovde u Jolk se zove, došli smo na doručak i da, pošto danas hoćemo da radimo kao relax day, nećemo stvarno ništa ni da radimo. Nekako ne bi ni rekla da ćemo da idemo i neću da kažem to što će baš ljudi da se misle kao brate, kao došli u Dallasa i idu to da rade. Tako da neću da kažem da idem sad. Ali da, moram da kažem baš je lepo vreme opet i da, lepo je. Nismo loše jeli. Meni do duše mislim da juče je bilo malo bolje to što sam se onako... Ali možda i nije, možda je i sad ovo bolje to što nisam se onako prejela, nego sam se najela. I da, sad šetamo još malo i posle oko 3 idemo na aerodrom, pošto u 6 imamo let i Dallas je baš veliki aerodrom. I da, evo da vam pokažem još ovde ovako, ovde izgleda. Baš je lepo, ja baš obožavam ovako da se šetam i da vidim sve. Da, to je to, javljam se vjerojatno onda samo još ovako da me vidite još jednom na aerodrom i da, drugarica će dođem uzne, zahvalna sam ju do neba, stvarno, ko bi to uradio? To bi uradio pravi prijatelj. I da, to je to. Čujemo se i probat ću još malo ovako da snimam sa druge strane i to je to. Was it all in vain? My world revolved around you, now it's trapped inside the pain. Maybe I should stay in the dark after you had it to place you far away. All those crazy thoughts are going through my mind. A part of me I can't escape. Our love was so sublime. It doesn't make no sense if you're not here again. If the only one who's gone will be there for me to say. We'll come back to the Ovako ljudi, stigli smo na aerodrom, sad je 4, mi imamo let u 6, ali bolje smo ranije, to je stvarno dugo se čeka dok uđeš unutra. I da, evo sad smo ovde i da, to je to sa ovo putovanje, javljam se možda već i sutra, tako što idem sad sutra kao na more, ali na more kao sa njima, da im kao roditelji od mog kao who's dead imaju kuću, ali ne znam, ću vidim, možda ću snimam, možda neću, ne znam, ću vidimo. Da, to je to, nadam se da vam se sviđa ovaj klip i da vam se svidjelo putovanje za Dallas i da, čujemo se drugom prilikom, ćao!